Ikosia uvungulu wa mugo musini wa mwingi no siende kwikathi ya kila muthenya vala kwi umunthe maofisa ma polisi memwamba na enende methia miyandu ilaita namba kumanikana utalo na undu iilie ithikitwe mwandani umwe ute wa lelo wa mwingi kuthi Garissa vakuvi na kanisa wa Katoleki uyu kaitina wa mingi ili kwithiwa vakuvi na kiao cha usi watia siumwa mbutho mbitu enende musini uwa mwingi mayende ya kwikala na wia kumanwa na sieko ii Osia Kimanzi ena mauvo. Enenzi ba musini wa mwingi ni mende kwikala na wia kumana na wongeleku wa uvungulu wa mugo na vala enenzi memwamba na maofisa ma polisi methi ye miyandu na ileta nambo manyikana utalo wayo na undu ilie ithikitwe na muthanga mwandani umwe ute wa lelu wa mwingi kuthi Garissa vakuvi na kanisa wa Katoleki uyuka siumwa mbuthu itina wa mingi ili na ilani ya mundu ume na mundu muka kwithiwa vakuvi na jau ziwati yao musini uwa mwingi kindu kila kina mogulio ukonia umwa mino na ala matonya kwithiwa maitwa ize sikoi Uyo vo atongo ikaundini ea kitima tongoni ndongo ya kakaundini endo kutairini Kasalu na seneta eno kuambua mahikulia muvya woseze kwika ukunikili mwethianu kumanya umo wa ziko ii Dr. Kasalu aiweta kanani zikathite muno musini uwa mwingi na kaundini ya kitui kwa unene Itio yambe sio mara ya kwanza kwithwa na kindu cha muthembono mwingi nini sikana wiki nzelu nitunozie ngile ya mundu umane ya chao ni mwezi kana wiki tatu kana nzelu nitunathikie mwitu ito kanya atio mwezi onake mwae na tunetu kubika oitu ineso manyondo wangiwe sawa wotu ineso manya uno lakini kila kiboni tuise kana ni mwi o serikali twendeo mikulia kana yu mwingi ni etho i red zone nondo vandu va mi yumwe kunene andu ana mowa itwe ndo amanyondo sti museo tunambia kwika luyu imotho ndu siwoni mundu usiwo oswa one twino sindio ngila kithaa kisio nundu ningire kala kumu akone bukito watu wajuane unamekata ngemesene kila mwezi mulewa kubina guno uzino wena gozino Uyo vo Kasalu aikulia enenzi kwithwa na umisio kamindani kala muvya woseze yukwithwa na kithito cha kwika ukunekeli tikila maundu na investigation la selite ndi kwekwa kenda wize kwitha maundu monthe mesawa sawa kwa isu nini ndiye ndone na muno no twina cheva no twize mundu la wiva anu wa wiva onoke the umete Kisumu ni Mukenya na vya mundu ile kwa kiunyama kama hivi si ni ukweli niseme ni pole lakini tukue wavumilivu serikali ifanye kazi yake asanti na Mungu awabariki kubikia iya mauyo maofisa ma polisi mei manamina mitalatala ya kumbwami ino mwandani o ateo koti ni umia mwamulo wa iseso ikwambia na vala ikwithia yambia muthenyani wa uni mazani magwaja ngirivoti ya vilingu wa movo kuma wa musini wa mwingi kilio mbungeni cha mwingi katika undine ya Kitui Osia Kimanzi.